Good evening. Mayam ni yingbiri basi Northeast Window TV ni Northeast Window TV bu thawai yong na yingbiri ba khwai puna mapu hanma makta thagatchari amasung khoramjari. Northeast Window TV na puthokchaba Northeast Debate hairiba thoromasi lamdam masida thokliba maruiba thodo wathok singi maramda kumna khana nainajabagi thorom amani. So welcome to Northeast Debate where issues speak louder than word. Tonight our topic is peace far from cookie agenda. Haibani cookie gi agenda dadi koi tangtu laita ba haibasi yam lapna leiri. Hairiba hiram asigi matangda khana nainaba yobi damagi dam ta koi studio da election bidon lejare ahba maktada All Manipur Columnist Union gi secretary wajari ba Tamo Saurapam Bubolbu. Thank you so much. Studio lapi bagi makta. And also joining us tonight the president of UCM Tamo Joy Chandra Konthong Sambusu Hanana Thagar Pondok Sari. Tamo khoi ngasi gi topic asisu santi ba adu mari laina ba topic nai Tamo Joy Chandra ne haujara gi hangbase koi tamo koi Manipur da lei koi pumba jai de tamo ju ai ju mi ayam bana santi loi mak pam me adubu pam da khar du yauri ba ko masdai da koi gi maru in hai tare koi gi hai ba community je santi pam dri je adi modi lan sum pam bai mong da tawri je masi gari maram gi no aduga loina na koi gi peace process se matau peace process se matau karam na tawgani adu tamo gi site ju makoi rongi site gi peace ki wari sa je hai ba hairak pa leibra tara tamo gi kari thodang lei singi matang tamo gi bamot sigi Northeast Window yengviri ba khwaita bo kongno no khurumjari aduga aikoina thamjaning bo wafum si aikoi iramdam sida leiba ireisha khudima aikoi puwari neina gadam nesin puwari je mek sengna khangba mathau tai bis adugi mathakta aujil leiba present status su aikoi neina phum thoi aduna ngasi Northeast adugulba window na tawiriba se yamna thagatningai oebdo miyamda thamjage ado aikoi iramdam asida hisa kamai tawna horaki habise aikoina khangnerbo wafumni haibedi aikoi iramdam sida kari kamai tawna lan laki adu eragadi aikoi hojik leiriba sida aikoi peace process karamna tawgani haibise aikoi masi miyamda thamjage United Committee Manipur gi site gi aikoi gi motto di peace unity and integrity haibani tawbutobu लालिबा मिदु कनानो हाबिदि खंतोक मथौ ताय सिनि peace process तौसे हायरगदि अखोय peace process से करमना तौगनि अदु वेबा तारगदि मखोयना ngasi फावबदा सथर लिबा मखोयगी अखोयदा आइदि मैतै खुनायदा अदुगुनबा सिन कुकि नार्को टेररिस्टसिंगना सथर लिबसे करि मरमदगी कमाय तौ सथरपनो दो मियामदा थमजगे अदुगा हायरिबा अदुगुमलबा peace process से मखोयनि इनवाइट तोरपदुदि लाइते अदुगा आर्मी गी साइड तगे सामरायपंगी साइड तगे हायरपदि लै हाबिदुसु मियामदा थमजरी तसेंगना अखोय सी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम न पामजबदि अतै करिसु नति मखोयना ngasi मणिपुर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मखोयना पामी बसे मसी खुदकता हंदोकपा हाइबदी मणिपुर से अखोय नुंसी चानना लेगदबनि हाइबनी अदुगा मितोमना खुलिंगबा लेबाक सेमबि यारो हाइबसे अखोय यूनाइटेड कमिटी मणिपुर गे अचेपा मियामदा थमजरी अदुगा चिंगमाई से पक्तकना अखोय पॉपी प्लांटेशन थारे पॉपी प्लांटेशन जे थार मतुंग ड्रग्स की फैक्ट्री लिंक के है ड्रग्स की फैक्ट्री से लिंक लगा होगलैलबा ना मयाम से मरु फंग मुथत के हाइबने मखोय की पांदमदि हारिबदो खुदक लेपदमनि हाइबने मधु यानरो मतुंगदा अखोय पीस प्रोसेस तौसे हाइबने अदुगी मथकता अखोय आइंग असागी खल लेपिबा फॉरेस्ट की जगह सिंगसे मखोय 1700 मखोय खुन तासलिबि सिंग असे मखाता न तासनबि यारो मधु फॉरेस्ट एविक्शन फॉरेस्ट की ओइबा आंगी मतुंगिना मधु तखाइगदमनि हाइबिसे अखोय यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की सब चाबो वखलोंदो मियामदु थमजै अदुगा ngasi लाइबा अखोय कांबु अमना पीस प्रोसेस ngasi की थोइबा लानसे से 20 इयर्स बैक सकनि अबसे अखोय खंगेबा हाइदि मधु इकोनॉमिस्ट तो ओइगरा नत्रगे एजुकेशन सेक्टर दो ओइगरे एनी सेक्टर दा अखोय लानसिना मरम ओइरगा अखोय लोइनो मांग ताहले मसी कनाना थोनलके हाइबा मतमदा अदुगुमलबा अखोय गी सिन कुकी नार्को टेररिस्टिंग थोनबदे Sin kuki narco terroristing asina makoi puari bu lan semjan sajalaga makoi oidabo ngangaga thabuk thorom mayam torokpadigi tholokpaneba madudi sungya yaro maitai leingai da adugunlaba sin kuki narco terroristing na chathare bisingchi yaro haibani masina ni aikoina miyam da thamjiji asengba do khanga kanda aikoi peace process tawsi solution poroksi haise masini aduga hairiba thabo se karidigi horoki kamai tong horoki do miyam khangnarbo apamni aduga adugumlaba thado हाइबा फ्रुप अमदी कुकी हाइबा फ्रुप सिगा ngarang nahan age akogi adugunlaba Christmas ki
ai thorum se lak pu matam da peace process tawna nu be wafum tam thado ha bu group se ta sena land farm da fish farm ba adu gu furup ni haina ikoi ni logani kari gi no ha bu matam da hauji land madam sa di ha bini aduga kuki ha bu furup sina hauji ikoi land tawgani maitei gi mathak ta land tawgani ha bini maram aduna kuki ha bu furup se land farm ba adugun lupa tasengna taibumbu sembi ba mapu ibungon na su aikhogi hairiba thabuk thorum singsi yaro kari gino haibu matamda awoi ba achumba de yumpham oraga thabuk tawgadabni haibni ishor gi pautak ti kari no haibada achumba de yumpham oraga thabuk taw haibni achumba de yumpham oidana mafam asida sasinaba mayam semba matungda makhoi gi foreigner na khulimba laibak sengge haisidi masidi maru phawbada hundri haibni kari gino haibu matamda aikhoi gi puwari Sahi lising mga gi puari le maitei khunai gi aduga aikoi na hai kari gumu kanta aikoi maitei na aikoi gi ngasi gi yum sa ba matam da maitei gi chanabi da aikoi jatra oigadamni aduga atopo ukhong sing aduna atopo community sing oigadamni haibini adubo tasena community khudimak nungsi chanana leigane ni haibese united committee manipur leng ro wa khalone ba ada tawbutabu foreigner na khuling aga foreigner na sangji laga influx mayam sangji laga aikoi da kari haini aikoi khabai khara sabdi yaro haibini kari gi damakta aikoi anglo manipur war thoki anglo manipur war se british na manipur gi lenga on da khut thinjla padi thoke ba matamdu da aikoi gi Kangla se matamdu gi capital ne ba manipur gi haidi ba capital sidai sida british ke officer manga ka hat ke ba adu ani na mayang khang da ha ke ba mars ki tang kuntra ga mar thoida anglo manipur war declare toge ba aikoi masing yang kro british sing amadi khulai masing yang kro british sing gi mathak da aikoi meidai khunai na kari haina lan song ki aikoi no to oraga su mikha pon leigadu sapudi mikha pon da na lei bapa me haiba adung furup ne na ngasi masa masu ba aikoi da message piram me ba masini aikoi na matamdu da kangla da aikoi gi pakhang be pa fafal firan du singkhraga union je ye ki thama mu chumna sona ki bulanda Efrin gi tang contract aikoi maithi ba phangi haiba fum aduni masini aikoi gi puari nei na da yaroi phare 1972 do oiraga su aikoi matam aduda aikoi gi masi lamyam ba irabote hojragi lamyam ba irabona magi panchayat ki member je thadu aga magi mayum do thadu aga iram damna lui iraisa na lui aina satkeba ngasi gi haurugli ba politician sing je nainabum thoeba adugi mathakta alimuddin gi matamda 13 august se leibak ningba asugum loba program je tawbo yaro he na center gi che lai matam dugi chief secretary da matam du da numito leibak ningba program che alimuddin amadi education minister oinam yaima ga saru yagadam ne ba hair budu do oinam yaima de che piropu kan de che noishala kan da adugum state level 13 august se pangthoki aina langning pointing asigi politician singsu hairiba ahallaman singna tawrum singdo magi masa masunga tadi makhata na punna puthaba haisi tangai padi sini karigino aikoi manipur kai gi dore haina aikoi kanna lawre sidai sida ngasigi india gi adugum miyeng mayam se loina kupna khangaba ngatani politician sing de lei singse adu itar gadi manipur kai bi yaroina ware pawoi assembly lobungam deba asu luraba tanja sida adu ibatar gadi aikoi tasena mihut khan bese aikoi tasena afaba mi haibadi maramdam bu nungsiba majati bu nungsiba mi da vote pigedam ni sini kari gino haiba matamda ai iramdam gi damukta ijati gi damukta khallaga aikoi vote lepe haina miyam da minam matungda vote ka khibang atani ba miyam da haijeraga wasa ga vote ka khibising dunia ba ngasi Tui bisingche assembly da makoina wasa matungda iramdam gi damakta ijati gi damakta tawgani haina manipur kailoi manipur development tawgani haina MLA tarana wasa matungda laukiba wakhalon dugi wangmada separate administration demand toreba sibo disqualify to wungam deba adu itaragadi aikoi iramdam se aikoi tasengna Central gi yaka yeng haida manipur se kangkhong chaigini haiba wafum aduni maram aduna iramdam still leiriba aikoi gi leiba ki thabak tawriba khudima civil society organization dei haugera MLA minister officer khudima pukchen chana thabak tawjeba karmu mong da yumpham oiji aikoi se ningthau fa lingai digi aikoi gi chana kanglon mayam leireba chana kanglon sina achumba tribal hairakera Maitain Hairakera, any Purum Hairaksinova, assumed the Yumpam Oraga, Sarkan, Zaz Oraga, assumed the Tabuk Toro Kanda, I could Sandi Porpong and Guneva, Ink Tapo Porpong and Guneva,
अदुगुमलबा सासनब मयामना सेम सारगा पंगतौ तौरगा शांति पोरपंग मोय हाइबा वफुम तो ए हान ग्राउंड गी ओइना मियाम द थमजेकी तमो ए मखा तारकपसे तमो बबो लाक्सगे तमो अखोइगी हुजिकी हारिबा कम्युनिटी जे मोय जे शांति पामबगी मरम जे मरम खरदी लाइरमगने खले नत्रगा हुजिक अखोइ हुजिक तमोना जाय बिगरे मणिपुर जे सही कुल्लो मनिंग हनग्रबने इकोनॉमी येंग मतमदा दे हेलम बजय चप चाबा खंगदरे अदो शांति लाइरगा गान लाइरबा मतमदा दा अखोइ जे नुंगाइगदोइने नुंगाइ शांति ना हार्मोनी लेगदोइनेबा अदो करी मरमगी तमो हारिबा कम्युनिटी जे शांति पामद्रिबनो लान पामिबनो हाइमरमदा तमोगी बा मोड हाइबिरो थैंक यू याइफबा अखोइगी शांति से यामना मथौ ताबा पोनी मालियम जी यूनाइटेड नेशंस लिंक दना द लीग ऑफ नेशंस तगी हौदना मियोइबना शांति जी पोर अमतुंग द प्रोग्रेसिव कल्चर अम सागलगा डेवलपमेंट मयाम लाइने अदुना हौजिक ngasi एजेंडा पुथोपिरिबा पीस फार फ्रॉम कुकी एजेंडा si sumba khara laibaduna agenda si puthora inni aduna masi akoi kuki sininau jing laidiba sing aduga akoi even akoi government agi central government akoi laidiba puna maksi yam punna tang gyan tamina bama kitang action progressive oriented action khara akoi lomina ba sangi tasengna kuki jingna peace tagi lapaga hori phogol lai haisi ngasi ngarangi Christmas ki oi juina jo thambigre asagi thadau gi student union na moigi shanti gi wari pamakpa degi kom jati gi luching ba sartu naga kom di kom jati oina leijabagi pamjaba du shanti oina lemin ni pamagi pungdokre kotu na yadi hari aduni kotu nauna tholakpa pona mane je koi khangi mapung oina thadaugi hujik hairiba natraga komgi natraga koirengi natraga songi lairiba pru indigenous oina bauda laaba 51 gi mamang da laiba ayam ama lakminari mayam singsi moi jati gi moi pura kanu leijaba kanu ngatani moi shanti pami tabu kotu oina laiba sia nouba asai gi haiduni tengkhang kaya da bamagi conflict situation mayam ama yumpham moiraga makhoin hek lan horuba kholuba migi leibak tu da tonga ma thodok kya toruba dagi moi laaga ngasai namghai rapudagi damai tawdana selakpa mayam duna manipur changjalaga lakhiba da mapung oina 19th century dagi changakhiba kuki chingi mi singse population then 2021 swai dagi su tawraga mapung 2005 tagi khoi su ga horaga ai tagi changakhiba swai laga popi gi wari ji lag toini swai da lakhiba ina toina mamang da haibado khoi khorina pham ta da ba ngasai gi thadau gi sininau natraga kong gi sininau adagi hariba mayam singsida masagi sepoga saujarapa masagi pura sing sisirga iroina jabagi moida yauriba ido aduna khoi manipuri haibasigi manipuriness ki manipuri a people gi manung da challaga lakpa concept tu leibaduna neba ati si namjan birakanda kotu gumba asagi khori nawpham ta daba mama leibak ne khan mangam daba adu mu wa khallondo adu leiba kanguduna asagi shanti degi lap thoropani aduna moina ayambani hoji tawrise akoi adum record ta leiduni north east ta manipur gi ngatana tin north east ta shanti thugai basi koi gi hairiba sin anoba changpa koi kuki ming lauraga ko na kuki dudi kitang amugli de sai creation gi matam da di Shakespeare matam da ki maming ji harap nauna thola British na thola ga lakhibe khoi wari leire aduna chinjing duna hariba kuki aming lauraga la isi sai gi even akoi dari ko lairi duni manipur da lakhiba 1950s gi mamang khara warap podai da gi khoi ahan masi kabui jinga thengna jara pani moi conflict je moi maram di son gi lairiba Suchanpur gi lam so gi ono man jo yamba kabui kan rongmai riang mai tari mayam si sinau sing gi lam nga ta woi jara mim ne ba do moi da conflict thokpa mayam tawraga moi loksal laga Suchanpur ji oi ri sine ba ko ado even Suchanpur maming ji bu da khi
2019 da Susan Maharaj ki maming dor thon gi bagi wari leire kuki paite conflict 97 98 ta akan ba adum kuki jina kalam da dum yaw leibo do ngasai gi kano se aduna adi kuki di ma sa ko February dagi horaga 2003 ga 4 ga si conflict adum akoi thegari aduna kuki ga karbi ga 2003 ga 4 ga da thoki bagi akoi document fazana north east da dum leiri ni kuki ga naga ga si amung 92 dagi hor 97 muk chathagi bagi leiri ni aduga amuk tu do 23 sidana amuk kano se akoi gi me 3 dagi amuk hore isini aduna sa agenda da peace far from cookie agenda ga hai se si praman leiba record ta hosisu net ta khangde google da khangde aina haijari ba date tarikh si tawra conflict myam sida cookie na nakal lam da hek leiraga nakal lam da na north east ki atopa jati jing ji oira kan adum thorak pani na so peace far from cookie agenda si am adum sum leirabani deida hari di ayamba conflict sing ji malim gi oina thoiba so conflict mayam sing si akhoi adum साइगी शांति है पोट अदगी स्ट्रक्चर ऑफ नेगोशिएशन इंटरनेशनली एस्टैब्लिश तब मयाम तौरगा लाकदब पोटनी मरमदना शांति की पोसिदा साइगी लाक्तबसी यादबनी तसेंगना साइगी कन्फ्लिक्ट की मरबसिदा आइदी नुंगाइती सेंगना तविमन खंगदेना जाजो आई थमजनिंगे कनोसे कुकी की सिनाउ सिंगसे मरमदी 92 अदवाइदगी मखोइना साइगी लमदु हेंजलकपदि इंडिजिनस नागागी सिनिनाउ मयांगी लम तखाय हेंजनना कोचन तौरपदगी साउनरक्तना साइगी नागागी कांगु जिंजिना तखाय रे मतमदा पुरा तुमगो मानना मोइ तकथुबो तकथोरकदोगी फिरम लाक मतमदा मैतै जिंगना तौदना 96 त कोपाई कमिटी फॉर पीस एंड इंटीग्रिटी ग तौदना एकदम मणिपुर की मफम खुदिंग मक्ता सिंग तम तारिबा जगह स्वाइगी कनोदा खुन सामरी ग यांखई द चटलगा मीटिंग लिसिंग अमगा समगा से तौरगा शांति की वारी की तौरबा अदगी कुकी अतोप सिनिनाउ मयाम अमा साइगी सेल लांजिलबा मयाम दो से इवन मणिपुर यूनिवर्सिटी अमा कांचीपुर की कनोदगा थाउ मरी ग थमगा अददा अमुक अंगांग उना बखंग अमा खंग अवाब मेडिसिन की करी मयाम दो पी पिजा पिथक तौदना खोइनगा अकन बकनोमा अखोगी शांति जी पुरकनबो होनगिबगदु करिमत खंगदबिदंग सिगी अखोगी कुकी सिनिनाउ सिंगसिना अखोगी अकन मणिपुर थुगाइनबा गी चंगपसे मसी लाइबक थीबनी अदना अखोइना हौजिक्ति याम नुंगाइते मरमदि मी लिसिंग मरी कन चाटेट मखफु तरुक की रिकॉर्ड पतो हसबौ फांगबदा सी युम कनसे युम लिसिंग मरी गा चाटेट समथिंग कसे 86 मरफू तरुक हजी कन मई थाब लेग्रे हारी 386 अखोगी रिलीजियस साइट अखोई मांगेना कनो अखोगी मई थादोखरे नत्र 70,000 पीपल डिस्प्लेस तौ लेरे सुमाइना लाइरिबा फिबम जी इखंग खंगनबा पोनी दो सम समना एविडेंस ता इनफॉर्म मोरगा लाइबा पोनी हाबिन द मे 3 दु मसाई मितै एसटी ताबि द ममिंग वइरे न खल्लगा जु निमितुगी पीस सपोजली पीसफुल रैली नेना हाइरगा मधु भालेन ओइगिबदुगी वीडियो रिकॉर्ड लोइ लाइबा पोनी हाबिनिदा अदुगी कन्फ्लिक्ट तौरपदुगी मिसम अदुदसु गवर्नमेंट द डिमांड अमा तानबसि डेमोक्रेटिक एनी होय मोय ये होयबा इलिगेन गी कनोदुमा सुंगरे मरमदि फॉरेन एग्रेशन दि पार्ट दि आइने हाइद्रगसु अखोइगी मैतैना हाइद्रगसु कनोगी इवन आरएस आइने हाइजगिबदो लाइरिबा चीफ कनो ऑनरेबल मोहन भगत न अदुम हाइरबनि इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर न फॉरेन एग्रेशन नि इमिग्रेंट की वारी नि अखोइगी ऑनरेबल गवर्नर मणिपुर न अदुम मसी फॉरेन एग्रेशन नि हाइरग अदुम रेस्पोंसिबल कनो जो हाइरग लैरबनेबा कोइसे अदुना सिदैदा हौजिसे अखोइगी मैतैगी लैरिबा पोस्टिंग से अयाम्बा यामना नुंगाइते याम मांगहले सिबा नाबा थोपा खोपा मयामसिदा नुंगाइत्रिबदि यूथ की फोर्स मयामसे याम कंसोलिडेट तौसलकपा थमोइ चागलकपा अदुगा मैतैगी हजिफौद लानजी डिफेंस की कनोदा सम लैरिसे मसिगा लान एटेक चंगदना तौगे हाइबुक्ति तौदबा आई तौद्रीना खल्लेबा अदु मोइना हौजा क्रिसमस मिगी मनुंगदा बौदि हे कापसनदना खोसनदना सम तौबा कोटपा काइहौबसे मसी अखोइगी कनोनी तबसि तौरोइदबनी मसी का ओइरिदबा साउजा जोइचंदना थंबिगिबदोनी अखोइगी मणिपुर की हिस्ट्री से मसी सेंगना खंगमिनबम चंगे अइना हाइबदु नतबा सगी कंकोक्टेड हिस्ट्री न मयामना हाइबा सेमजन साजिनबा इतिहास अमा अखोइना
तौरगा चाही लिसिंग मरी मंगागी ngasa haibdu adugi kanadu thugaibdu yaroi haibnida even manipur si polo haidu 3000 BC mamangda kangbai matamda laktana hauriana usiki Guinness World Record ga yaw leiri ngasai peripheras of Erythraean sai hanjan hari duni trade past century da tezbata mana trade tawnabagi wari akoi aduga yaw lakpa dagi even Persian gi economy geographer Albuni kano daga magi 770 BC daga yaw leiba de 500 BC de China gi Sangking dynasty du Manipur la aga leigi bagi record daga yaw akoi si aseng bangatane haibni da den akoi ji kansai gi sahi tariat khuntai ne khalaga zu digi nan thoga dum hing imi picture abasu ko dagi den akoi kano si even British makara sahi yang kai taruk lairaga so dum akoi si hingjara ini then adum conflict thoi ini kan Bharat si lokshan bada no kano akoi gi nongoi marum kap khidraga Manipur yo bada niyom lan bagi damakta wayan kati chatharaga siphai ma British siphai manga adum ka idune ba aduga ben maithien ni khang na Anglo Manipuri wa ran thambi bado khongjom lan soi nari ne ba hujik su Manipur gi oi ba posi historically aina haiba cinema si amuna koi khangmin na si koi furup kunthra mari manga taruk leiminari je punna phajana koi 18 ko sigi parsi da koi je modern state si koi phajana semba mapung phana singmi tari furup kunthra mari manga taruk kunthra to sem लाख्रबने बा कोइसे अदि मांगदा कोइ 33 अदि सेम बगी रिकॉर्ड लैरिमनी अदि आली कनो जी कॉन्स्टिट्यूशन के कोइ लुम बसिलेन ना कोइ दा हम सिंभम जेन थोकतना कोइ दा लैरिबनी अदि इवन अदुगी स्ट्रक्चर दु लाखोदना 1947 दा कोइ इसागी कॉन्स्टिट्यूशन भारत 1950 दा कॉन्स्टिट्यूशन चत्रिंग अदि इसागी कॉन्स्टिट्यूशन जी लैजरगा इलेक्शन 19 कनो दा 48 दा तौदना इसागी पार्लियामेंट गी मोंगदा कोइ सेशन असेंबली फंबा lairabani adugi mayam du khangbadu nane asai even 1949 gi merger gi poto madu kitang contentious soi controversy ni haidana hoji phawba yetna dana lairibasi even akoi hoji lairiba po ni haibni da adumapu akoi adu yongna phajna laiba potu khangbadagi India gi constitution ji semapa matam da hari duni ne first schedule da adum hajan koi se am toina haibi na taba reference adum mayam nomina raga ri constitution India gi first schedule ji da adum Manipur gi the territory Manipur had the territory before the commencement of this constitution which is immediately before the commencement of this constitution and under the name Manipur and iraga Manipur ki territory se bhari constitution housing among the lairambaduni gaina hairaga ka lairibo se si mayam je ki kuki sinau singsina hoi khangmin na ba changi aduna yam sengna akoi hujik aida appeal lang khak tawjeningi se kuki sinau furup lairi mayam sing se khoi thadaugi komgi karigi tholaiba sumaina furup singji thokpiro Santi gi laubiro aduga sengna akoi emsu naga changjallaga ngasai 19 kano gi 80s gi 90s gi kano da akoi gi Bharat Sarkar ga yanaraga ngasai gi foreigner issue thoki bedoja adu 1951 BJR ga si Manipur Sarkar kadang yanaba nate ba group of India yawra yanaraga laigi pone adu ni adu 1951 gi ga panbi do sigi mamang the lairamba holy chini nong mayam do koi even indigenous na citizen pun lomina kan da koi amtang kana hingmin bagi concept se masi yaji haibani da yada ba su yaroi da bani maram di kai ba yada ba pone habi da kai ba matam da feasibility lehori ba mayam je phur kunthra ta chi shanti je sai ju perennial shanti lairoi haibani da aduna koi gi amma ki furup kharagi damakta Manipur gi oiba sahi lisang sinna le i pose masi akoi kai ba yada bani haibani da akoi maitai hai ji ju furup kunthra to ki i ji lu yawraba even 30 edi da semi hai ji ju masai gi furup ka gi kanani akoi clan tariat ko akoi gi
तौरगा अखोई सेमिनरइबा नाइ कंसोलिडेट तौरगा सिंगमी तमीगी यामजि पुलप यावजरगा अखोइददि फुल कुंट्रा ट्रुकी जाजो आइदी इजे मैतेइदे लोइ यावेना लौजे मरम मरक्सिदा अखोइ 17th century दा अखोइ अमा वनगी बाजे तांखुनिदा कनो लैरिबा अदगी फीदे लैरुंगी वारी लैरिबा खोलि मयामजि येंगा मरबदना मतंगसिदा अइना अतोप कन्सेप्ट अमा खकना सही कोतुगी नत्रगा लैरिबा कुकी अनौबा चंगइबा इमिग्रेंट्स की मनुंग चनबा अखोइदा कन्ना कनो पीरिबसि नतबिदा सि खंगिबा अखोइगी हुई थिरगा हुइबिउ थि हाइदुनि अखोइगी गवर्नमेंट लैरि गवर्नमेंट अमना लौगदब तवांग अदि सेंट्रल गवर्नमेंट लौगदब थौदांग सि याम क्लियर असु खर ओहेनिंगे अखोइगी नाखैसेन हाइदि हौरप मतमदा पीस कमिटी अमखक्ति सेमग्रे पीस कमिटी दु सेमग्रा मतुंगदा मसा मसाना होय नियम चुमना हे हाइदब खोतब कनो दु तौदबदगी साइगी तोकनारे हायरगा अलुम तुमिन लेसनगिबगसे सि अखोइगी आई खितंग पेन फाते अदुना कन्ना तौबगी शांतिगी पोसी साइगी लानाबगी ओइबा साइगी होनाबगी कनुसे अखोइ था तरे निपान सुजलाबसिदा उदबसे सिजु अनदर फैक्टर कनुसे वोइब्रा सिनिदा मरमदि वर्ल्ड सुपर पावर अम वरिबा भारत कुंभमना अखोइगी कुकी पॉपुलेशन कनो खरा लम हेलइबा हाइतारे हौजौजो हौरिसि कंट्रोल तौबजि पुंगाय अमगी थबकनि हाइबनि दलिस कनो लाखि मथक्ता लैरबनि सिक्योरिटी फोर्स से अदुना सि कंट्रोल तौरगा वारी सानजे हाइबनि दा आइदि वारी सानबा हाइबसि याद्रगदि लालिसि कनानोबा आइना लानब्रा नत्रगा कनोइना चुमब्रा हाइ वारी सानसे हाइबनि दा को इसम समना हाइदिदना समना हाइबदा मणिपुर हाइबसे along with the establishment of the United Nations in 1945 ki adwaida haudo iroina adugi Committee of Nations ta changaga matamdugi Montevideo akoi convention na yaba parameters ki magi definite population na degi layo magi definite territory mayam se loino parameters fulfill tor la avani haibani da ado kuki leibra haibani da moida akoina moigi lam conquest togibagi aidi khudum changibagi record atop moine da haibadu nataba kanona akoi samna Anglo Manipur Defence Treaty 1762 lady akoi kan lady ko 1834 lady swai tawdana barak agreement akoi da lady internationally British ka tawna ni Brahma yaura ka tawri swai internationally recognized tawba treaty gumba tawnagi ba akoi na mogi sahi akoi ni tho humdra tro he da palaga la iba si loiba saitharam kumba ba lady si record si loiba scholar mayam na yanai ne ba ado yanari ba pose sigum mo yi record haidi ningthau amga ki maming hayo ba sahi ningthau mari ma ka tangi adi konungi aman ba haidi something mo yi definite population territory map akoi di map kun gi mathak lai ni 1500 te horaga Henry Yun dagi lagar matang Lord Pemberton line adagi William Bentinck line adu line lai ri ba mayam se masi khangmin na ji adu ma pu akoi si hairaga akoi gi oiba kanu si hairaga akoi isin nau phur kunthra tung se masi gi oiba kanu da akoi masi chap manai hairaga akoi lakpani haibani da natraga di maitai ning thogi matong di power du khagi yoramini bama loksalamini adagi kanu da akoi bagidio laisang kanu da kobu kumudo laisang gi kanu da akoi thang haktana tawini ning thituri na thang chami bagi wari mayam do laibududa furu masa mayam je lo yosalam ge di yamna lairam ba po ne haibani da adu mitai ning thogjing gi wakhalon da adu laigi di haibani furu masa sing pulling min ga dawni akoi mari ba jati yok ga dawni aduni a people of manipur gi a people ama furu kunthra tong na sem ga laimina ba se masi country the single community laiba prithvi the country laibra ne laiti adu si khalloi da bani haibani da sigum ji aduna शांति की पोट लाक्तबसिदा आई मतमजु खितंग सांग लौरे सेकेंड राउंड सु लाक्सगे हौजिक लैरिबा पीस की कनोसी सुमे कोतुगी करिगी अखोगी लैरिबा पोसी शांति की कनदगी खरा लापथोए अदु मैतै अयामबगी ऑर्गनाइजेशन जिंगी बिसिमिना यारोबो पेंद्रबो अखोई थमोइ चापा अखोगी लैदना इपा इपुना सही लिसिंग कता सिनरगा थमंबा सिंगमी तमिगी नुंगसिरिबा मरी मयाम सिंगसी थुगाइरपजे थमोइ याम नुंगाइतबा पोनी अदुम पु
punamak akhoi tangaba mahiroising leitaba khotaba mayam du phajallakanda manipur ipai pugi manipur bu kaidana tungi miron jing da sinaram gane bu haire gadi haidana ngasi maitai gi chininaw mayam lupsing mayam na santi gi wari da ayamba si changjel ibasini ngarang na handa bo da kuki ni pi du kallaga khoi thagri ba mayam si akhoi khangmin na si haibane aduna sigi sentiment leiraba maitai da maran siba yaroi santi laktabagi aduga hojik leiriba government sina means sport center ne is that government na daita khare henna lobiraga ngasai gi peace building ngasai governor na lead tawriba peace building gi process to adu athubada akano khare henna kanjalaga santi gi kano lambi je changchen minaji habisina hamai thamjage ne tamo koi gi peace process ki khongthang da changchen si haibani sina khwai gi khoi leiba kudin mukta khwai de phagani habi bani tamo bo thagachari makha ta tamo joi da jagi tamo joi na habi gre khoi gi yamna khoi gi thado student union amadi thado community na khoi christmas ki message da santi gi oiba lambi da chatlaji haiba wahi asi khoi gi hojik lan pami ba tribe sing hai tare hojik yaningdri ba kangu je moi thado student union amadi thado community dagi tamjani ngai oibra nata maruina khoi kotu amadi idlf se si khoi thado student union amadi thado community dagi tamjini ngai oi hai khoi tamo bupono chai ber hai gre aduga loina hai tare oi swai gi matang ji da khoi hojik kanglu hai re kanglu khra ji dagi thado hai kanglu ma dagi ko ma kanglu uni shanti gi pame lemori ba kanglu khoi khra ji community khra ji jo khoi thado gumna matau karamna inan ga dagi hai chai matang hai ber biro tasena khoina sum leba ki thabu tobu ina ikhone thengna jabase manipur da community masa le masi yosan na bone ba masi nongmei singdon da yosan na bone matung da peace process tongning ba natraga santi lening ba natraga indigenous tribe haidare mokhoi singche adugum laba sin ko kinna ko terrorist hai bi foreigner singjina nongmei singdon da nampu da haji hari ba thabuk singi tobu yaroina kanna mokhoina forcefully mokhoina attack to masini aikoina UCM na lawi aikoina kari haina lawge matamda asawu phurumna masa phurub yosan be yaro hebani aduga masa na asawu phurub pusu bebhar tawba asawu phurumna masa busu bebhar tawraga nungsi chanana leigedamne se aikoina haiba wabun masi aikoi matam supada masi gi wakalon se ningthau haktak tagi aikoi sahi lisingwa gi puwari da lakre ngasai iyambana thami kari ain thamge matamda maitai khunai na yosan ge lo yosan be yaiba hana ngasi yosan dagi ngasi adugundaba trau se mi lising maga something ne belai se trau hairiba community api ba community je ngasi phawbada leidi ba se ngasi miyamna khangbu mathau ta fare aikoina hairi se aikogi indigenous tribes sing na aikoi tasena gyan taramguni tawbutabu makhoi gi nongmei singdon da makhoi da pressure tawbuduna maram oiga haibangam dabu oiramgune ba kari gino haiba matamda foreigner singna manipur da sangjale adugun laba sin kuki mayama sangjala matung jidai sida indigenous tribes sing sigi quota je makoina lokthokre ba makoina lokthokraga makoi enjoy tawraga leireba makoina enjoy tawriba se apikbo furup sing je ngasi di quota amu phangdreba masini khwaidigi lurise indigenous tribes sing se akoina amu khalleba adu oiba taragadi akoi mangda akoina khalam se tribes sing gi oiba haidi apikbo tribe kina quota do khara handana phangwa so wo tribe na quota hena phangwa haibidi indigenous tribe kini ko haidi sing se akoi tasena tribe ki damakta akoi gi general oidiba akoi maiteina akoi madu bogda lenga to wari saje adu hauji laiba posidi tasena adugun laba foreigner sing asina makhoi se tasena manipur da sanga matungda makhoi gi quota do lawraga enjoy tawbagi mathakta makoina khuling ba laiba kheng ga haibani aina haining e point di moise tasena foreigner ni haibi masana khangadamne ba makoi da refugee status lai haibsu makoina khang aduga indigenous people ai koi hana leminab singdo nate ko koina hairije adu oiba taragadi makoina bara da laibani hairagadi yumbu do yanana ba sakpa je makoi gi mathaugne yumbu do yanana ba satri do kari gino ba adu eragadi yumbu yadragadi mado out to wa haibse masi miyo bu khunai gi chana kanglone ba masina maram oiraga aikoi tasena aikoi peace process tawje hairagadi aikoi ngasai mamang da thamgi budo
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ NRC ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NRC ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯇꯛꯁꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ NRCꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯥꯡ 6ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ NRCꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ngasi iramdam se aidi yamna tangbu leita ba iramdam mu oinanabagidamagta aikoina masi wafum se makoida su thamgi makoina su yai aduna hairiba beziar natraga adumba khara aikoi madu khananabagidamagta aikoi tang taruk sida phaminanabagidamagta sem sagi su leiki haibedo miyamda thamjari aduga aina aroi boina thamningi se atai nataba maitai khunai se tasena ngasai British na 56 year ne aduga Myanmar singna sahi tare khunta kuneba aduga aikoina hojikse khagi haina haiba China se sina aikoida madugi haidi tawba yaba tawrobada aikoida mutkidraba khunai neba maitai khunai se kanamtana muthatpu sungamoy aduga maitai khunai leiringaida iramdam asidai sida aduga furup singna makoina khalliba wakhallon singche masi khudakta handokadamni isni karigino haibada masi maitai khunai na khulingba leiba oireba ngasiju maitai khunai na khulingaga aikoi nungsi chanana dum chatkeneba masigi wangmada torpo mising ado madu paratam binaba haise aikoi mayam leireba iramdam sigi damakta ireisa gi damakta I kappu mayam lei aduga aikoi gi tasena puwari da semdok semjin tawba aikoi gi geographical area da semdok semjin tawbu dudi sungya yaroiba adudi aikoi na leiringai da oigadab su oide yaba sungya yaroi oiroidaba thabakta mangda mangra tambo in thokaneba naikoi na tawribodo yaroiba khuyam khatangna aikoi maitai asuk yang mima aduga sahi lisinga I puwari leiba koida haurake haibese masi naikoi wakan munna khangedani naikoi advisor singda munna tanoba noina tawribese karambo wakhallon dono center na madu excellent force na injil lamba oigera amana oigera madu khallaga thabak tawgadamneba adu yaroida thabakta ariyamada matam mangna namadi madu tawgunu aduga misi mina mayam thoise masigi daita puna madu sin kuki narco terrorist no oigadamneba aduga peace process tawse hairagadi aikoi hairibasingdo tasengna solution ma porakanda haibidi makoina tawri thabakse lale aikoi handoge adu oiba taragadi aikoi peace process tawba aikoi hogani haiba aduni aduna aikoi sarkar da jo aikoi na thamningi je puwari lan semdokpa aikoi da geographical natraga any aikoi da disturb tawrokpado madu tawbu yaroi haibise sarkar na ju thambibum phai aduga achumbada yumpham oiraga aikoi ge solution porakse adurigidi santi lakaneba achumbada yumpham oidabida ngahanga ki yananaba kaithen nangnanaba tawbudigi ngasigi tawriba wathok singje ngasi lenga mamang lenga tagi mi kam changre he haise aikoina boundary check tawbada dum hai ngasigi lenga ki wafam da nate hanadagi poppy plantation je karam kwandai thaba hoge aikoi Manipur da civil society organization je thina mi na ngai civil society organization na ngasi kari tawgare ngasi Manipur da scripture na gare Manipur nipan suba schedule da sangare kangla de ga samrapan tanthok gare armed force special power act Manipur de lawthoki si na taba thabak thoram mayama miyam gi damakta tawri madugi mathakta boundary gi seyena ba koi kanna honari adugi mathakta hojiki forest eviction tawgadamni haipse aikoi sarkar da takhaibani aduga aikoi gi influx mayam sanga ga mitom na khuling ba lebak sengudre haibse aikoi sarkar da taknabani adugi mathakta aikoi gi poppy plantation mayam tharaga drugs ki factory link tore aduidi Manipur da natabida malengi youth singje mutkadore masi thabak oina pangthok targadi aikoi pressure group ni pressure tawgani haibidigi lengakna paikhalakhiba oibana aikoina tasengna matam amada aikoina khalami aikoigi lengakse aikoi iramdambu ijatibu kannanaba lengakni khalami ngasina aroibada kari haina lake haiba matamda center gi yaka yengaga thabak torokpadigi iramdam kangkung saigani center gi yaka yengbigano Manipur gi thabakti Manipur na tawgadamni kaidawgi center da tanagadroige
इरमदम गिदमक्ता इजाति गिदमक्ता लेंगाक लेरिबनी मियाम द वासंग कागिब नत्रो अदु इबतादि इरमदम कन्ननबगी इजाति कन्ननबगी नुपा तोंना थबक तो अखोय मयाम लेरि हाबिसे आई मियाम द थमजकी इरमदमजे कायबसुंगा यारोय अखोय प्रजा लेरी अदुगा मणिपुर की पुवारी हिस्ट्री अमदी मणिपुर की जोग्राफी एरिया सिंजे सेमदोक सेंजिन तो बाहायबसी ओथो अरोय हाबी बगदम तो तामोबु थगचरी मखा तरपदा तामो तामो पुगदम जाके तामो अखोय की मणिपुर बु चखुटपा अमदी इरांग लेतब स्टेट अम ओइनब होनब अखोय की थादौ कम्युनिटी की मोइना हाइरेइबा वाफमजे मणिपुर लेरिबा ट्राइब मणिपुर की मियाम सिंगना मखोय बु सपोर्ट तबम थोक्तबरा अदुगा 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 अखोय की मोइगी होजिकी थादौ टीएसएस दा कोतुन हाई वाफम दो मान हारी वाफम से अखोई कुकी मसेन द खननब ओय हारी वाफम से चुंगनी खरम तन लानगनी खरम बरा स्वाई मतंग दो ओजागे मोड दगी खरा दम हापचलग हाइबिरो ताव अथवा सुमे थादौगी कांगुदा अरीबा मयाम अमा अखोई लेमिनरीबा मयाम यावरगा अयाम अखोई ऑलमोस्ट इंडिजिनस होइना लेराबनी मरम अदुना लेमिनरपगी हिस्ट्री जे खंगगा वामिनरप नुंगाइबा मणिपुर की सांगलब ओजाजोइना हाइदिदा चही लिसिंग मरी मंगागी इतिहास की दा अचौबा सरुक यामिनरगा अखोइसि लाख मयामदना अदुगा अमु कम्युनिटी की डिस्टिंक्ट कोइबा मागी स्टेटस अमा मेंटेन तौबा अदुगा अमु अपुनबगी ओइबा अखोइगी मणिपुर की बाउंड्री से मल्टी इथनिक बाउंड्री ओइबा इथनिक मयाम अमना खुंदाबा कम्युनिटी अमगी नतबा अमा लैबजे खनबदगी मासागी थादौ स्टूडेंट्स यूनियन की कनोसी लाइबनी अदगी कोम की लाइबनी अतै लैरिबा सागी खारम की अतै जाति मचा लैमा याम फुर पुंथा तौसी लैदना नानगी लैमा याम सि लोइनबक बाई मागी कनोसी मणिपुर की शांति से आई पामिना लौई साई हाइबी की बदुनी अचुम्ब सिंग सागी कनोदा पवारना अखोई नमजल लगे हे कनो तौबदो अदुना थंबीबदुनी अदु हौजिकती थोलप मतम मोइरे मरमदी लाइबा अरान वाखलुन मयाम से मणिपुर की हेक ngसाई पोगा चावरप मणिपुर दा ngसाई हाइदु खोइना फम तावा अदुगी वाखलुन लैतब मीदुना थोखलपनिना अदु दा ngसाई खोइना फम ताजब कम्युनिटी मयाम लैबसे मसीनदी यानिंग ओय वाब याम वारबनी मैतैना सिदे तंपाक खोइसु वाइदना याम वारिबसे चिंगी सिनिनाउ सिंगि अदुगी मते मै वारमगनी साबगी थकपगी अनाबा लायेंग संग तौ अदुगी मते सोइदना वागनी मरमदि हाना याम नॉर्मल लरिंगाय दसु याम वाबा खोइ कनो द हापगा वा कैराक सारा हापा अनाबा पुथरकबा खोइ उमिनरिबा खोमिनर मयाम दुनी होजि अदुगी मते साई कन्फ्लिक्ट न सिबदगी अना येकना अदुगी साबा फंगदबना लैना होइदना मयाम अदुगी इंदा संगपदा मयाम लैबसे मसी अखोइ उइ अखोइ खंगी मरमदि अखोइना शांति कनो सिदा अखोइ अंगन्ना अदुम सरुक यारपा हाइजो कोपाई तौदना खोदना अखोइ यारखिबगी वारी लैबदो अदुना स्वाइदनी अइना ngसाइगी कोतुगी पोसी आम थुना हंतोकपा चंगी अदुगा साइगी फुरुप मयाम सिंग असि हौजिकती थोंलागा थादौ स्टूडेंट यूनियन ना हारिबा स्टेन सिगा चाम मानना लौमिनर कांदा अखोई फुरुप मयाम सिगो डिस्टिंक्ट कैनोमा अखोई अरियप फिरेब लौमिनरगा तोंगा तोंगा लेमिनरगा दौनी अदुना राजुन हाइगी बदुनी हौजिकती इवन एसटी की कोटा बौदा क्रीमी लेयर थोलक्तना ट्राइबेन दा आईएस ना आईएस पोलकपा डॉक्टर ना डॉक्टर पोगा फुरुप मचा मचा मयाम सि ट्राइबेन दी स्टेटस ने दी हाइरगा नोंता हारिब कोटाजी फंगदब कम्युनिटी लैरी हाइबनिदा खारमगी लैरिबा साई कन लैरिब कोम कोइरेंगी कनो मसा सिंचे अदुना यारगदी स्टेट हारिब कोटागा से साई पॉपुलेशन वाइज द यंथोकपिरगदी खरजु फगदौनी साई की खरजुना हाइबिरिसे अमत ओइरेजु तंखाम तो ओइजु परसेंटेज माइ पॉपुलेशन की मतुंगिना फंगम तोबदु फंग इक्विटेबल ग्रोथ इक्विटेबल शेयरिंग हारिसे सी लहरगदौनी हाइबनि अदु होजिकती अमु ngarang nahan ihau ma laisini Christian lawrabajing aduga kano mayam singji adagi indigenous na to mayam ji kamaina tribal chingdino haibagi even supreme court ki ruling bo tholaktara puthoraktana laisi si mayam ji loi tholai ji hena achumbadi
adum kano tawne ba kadi amtana adum kakpa yaro hai ba adum tholakane hai bana aduna mai jing jina khang ba ya ba khoi khangi adugi mati khoi khanga lakpu si hojik su dum khangi bane ba khoi apun bagi damak ta khoi sacrifice tawri ne ba asi khoi makha ta na khoi tawgi dui ne ba tang sida ina ya ba kaino se akhoi gi di sarkar haida ina toina palli je taina ti riplay di ba 1949 da bharat na akhoi si merger tawraga lawrabane ba ko merger tawraga magi manung da layo matam da akhoi si ngasai gi maliam gi yanaron akhoi gi maning tam laibak sing gi boundary colonial boundary si colony gi matam da laindaring ni laiba boundary si kai ba yadana thamgadong ni haiba United Nations ki adung yana waron mayam ma laidana UTI Posaiditis juri haidana maliam ne yaba international law laidana bharat masamuk su ratify tawdana adudeida yaudana ga laiba pot mayam si da Manipur si sai Committee of Nations da sangaga lairo pot lahan magi hold kano mayam si si khangna bharat ki manung da lairingai manung sida Manipur si thugai gano haibani aduga thugai na bazu seloi da bani haibani adugi mathakta ngasi aina su mamang su apin tawjiki bang asi amutang jajoi sum suggestion thamjari hojik si lairiba within as long as akoi India gi manung da laiba da 49 dagi laiba matam sida akoi gi weba da ji maruina akoi gi territory ji kaidana baneba territory ji kaya matam da akoi mayam si loina mak sairaga mutminna bagi suicidal keno amada status phibam amada position amda laka da budu kanna bagi damakta ngasi khwaidagi democracy chapa laibak ni constitution da akoi laaga constitution safeguard ma piga dongni ngasi miyamna lawra ise article 3 da yawi base Manipur di pre existed oiba historically evolved tawraga laksaba kaiba yada pot abani haibasi khangna bharat ki constitution ki article 3 se satnaba yaroi haibasi provision of hapsallo haiba article 371 c clause 1 ga 2 ga da yauriba masai gi India si da jati am kak laiba magi maramdam da mafam khudim ga taba yada baji maitai ga tang oibusi adu khang lai ne ba khoi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5,000 ꯂꯩꯖꯕ ꯖꯥꯖꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ आर्टिकल 371 सी क्लोज 1 2 गी स्वाइगी एरिया सिदा हिल एरिया वैली एरिया खाइदोगा मदुदगी ngसाइगी अखोइजी एमएलआर एलआर एक्ट 1960 गी ब्रिटिश की मतलब सुजम सेम की मतलब ति सिगम एम लेते हाबनिदा भारत त पुलुरो मतुंग सेमक पे एक गातने हाबनिदा सिगी मयाम छुगारा कांदा इसागी सही 5,000 लेजरगो जाति अमा ओइना आई इरमदम खुंदाब याजदब पोर कसे तोर यूनिफॉर्म लेलो अमगा अनि मणिपुर मियाम जे आचौब वखल हाइदना सिगी कनो सिदा क्वेश्चन जन मिनरजेबा हरि भारत कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड पीबगी पोसिमा प्लस यूनिफॉर्म लेलो अनि सि हाइदि टेरिटोरी हुजिकसु अखोइ मैतैदा ngसाइगी फौजरिबो पोसे कसुनति इपा इपुना फुरु कुंथ्रा तो कि थंबिरम बिबा बाउंडरी जी उकाइदरगदी वाजु वाजगे सिनेबा चिंगी सिनिनाउ मयाम सिना अखोइदगी हेनजु चाखलरो अदगी अपामबद तौबियोबा तौबददी अखोइना उइ हाइबा इपा इपुजिना उरमे हाइबा फुरु मयाम सिंगसना तोखाइ चुकाइ तारगा थुगाइरगा कनो चखि मतमदा फुरु मयाम जे नुम सोदन लुकनी हाइबनेबा अदुना अदु खांगो फुरुप पयाम दो अदु थादो ईस्टर्न यूनियन जी ओइनेबो मरमदा सी कमाइना येंगो सिंग द 70 91 पॉइंट अखोगी 75 नि साइगी मागी कना लेरी से अखोना 30% जी कइनोनी लेजे वही 30% जी दा 30% की एरिया सिदा 90 गा 7% जी लेरी नि मिसिंग जी बोबा अदगी मोगी चावरबा साइगी एरिया दुदा 70% दुदा ओनली 8.25 की पकन पॉपुलेशन कतने बे लेरी सी सिदैदबु अखोइदा लोइनमक साइ लेरी पोसि कमाइना अखोइगी तुंगी फ्यूचर जी करी नो हायबनिदा अया गनो से साइगी सिदे चंगबा यानद्र कांदा लेइदुइसी अदगी से
मोगी तो ब्लेम तब मतम चुम चुम तौहनिंग खर लेब खुदम है बजेट तब चिंग मैतना नहटपीरे गवर्नमेंट नहटपीरे नहटप लेते है रिकॉर्ड तुम बजेट एलोकेशन 2018-19 2019-20 2021 वैली 63.21 थादबद 18-19 कनो हिल 33.79 थादबगी रिकॉर्ड लेरीजनी 2019-20 56.30% वैली 43.70 चिंग थादरीनी यो लेटेस्ट इवन मणिपुरी कलोनी गवर्नमेंट मणिपुर की रिपोर्ट लेरीपोनीको 2020-21 54.25% ना वैली 45.75% चिंग चलीनी है अदई डॉक्यूमेंट मैम करीब खंगदी हेत पाइदा हाइजल्लगा कियाउ नतगा वायलेंस थोग पांदम अमा फंगनी हाइबसे फत्ते हाइबनिदा अदुना हौजिकसे आइना थमजनिंगिसे अखोई शांतिगी पोसिदा मरोइना यामना फजना मालेमगी ओइनासु सा हाइजगी स्ट्रक्चर ऑफ नेगोशिएशन शांति पीस टॉक अदगी रिकॉन्सिलिएशन सि तौदबा यादबनी अदुना सि संगसन नबा अखोई माइकई खुदिंगमक्तगी हुजिक लोइनबक अपामबा फोंदोकपसिदा ओनली कोतुगुंबा करिगुंबा खरना तौबसे मसि तौथगनु मरमदि अपुनबगी कनोना शक्तिना हेन्ना कनो तौसलकपनिना सोइदना हेन्ना इरांग थोलकनी नत्रगा अवाफमदा हेन्ना नुंगाइतब फिल्मदा लाकनी अदुना सिदिदा सागी याम फजना सागी कॉन्फ्लिक्ट की ट्रायंगल हाइदना गालतुंगा फाव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की एनालिस्ट कनोजना थमंबा कॉन्फ्लिक्ट लेरिबा पोसी मरोइना कंट्राडिक्शन नायो पोसी कॉन्फ्लिक्ट कंट्राडिक्शन थोइबसिद एटीट्यूड का बिहेवियर गसिनी हाई कंपोनेंट वांगी एटीट्यूड एंड बिहेवियर अदना कोतु गी सिनि याउसिंग तौरिबे एटीट्यूड बिहेवियर सि आइने ता हाइबे नते कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल दंगा साइ गालतुंगना थममियो पोसीदा कंट्राडिक्शन दि थोलको कॉन्फ्लिक्ट थोलको मतमदा एटीट्यूड का बिहेवियर सिदा मरोइना बेस तौयेना लेरबनिना नसाइगी आइना कई एटीट्यूड लौरीबगे आइना ngasi इवन शांति की वारी सारबनिना आई कन्ना पक्सैदा चैब खोप नत्र ngangbadu adusu pamdi maram शांति इसादा पामे बौजिसु तौबदि आई अदुना आइना आइगी एटीट्यूड उप मतमदा टुवर्ड्स द कुकी कम्युनिटी आई अदुम पिजरी से खैगी शांति की वारी द लाकनब तौसी तौबा हाइबसिदा ngsaigi आइना थंगिबदु 1981 दा only 25,384 खतनेबा कुकी पॉपुलेशन जे अजाजो एकदम रिकॉर्ड अजागी जो गन फोंबिरी दुनी लारिक ओइनगा अदुगा ngsaigi 2011 गी सिदा लाइसि दा 4,35,265 लाइने यो ngsaigi सही मदा कुकी की नुपी अमना मसा मरी मरी के पोकपुगी सांग यौरे गाइना हाइरगा हाइरइसे सिगुमबसि थोगदि कमाइना लेमिनदोइनो हाइबनिदा अतोप जाति मयाम सिंग नगागी मैतेगी खुन मसिंगना हंदरगा कुकी खुनना साम कनो लेमदगी लिसिंग अमगा सानी चहुम वांखलइब सिगुमब मयाम से सिगी कनो से अरीब पॉलिटिक्स नि हाइबनिदा मसि तौरोइदबनि हाइबनि मरमदुना अखोइना ngsaigi शांति की पोसी लाक्तब सुंया मक याद्रबनी मरमदुना स्वाइसिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली होम मिनिस्टर दा खरे हेन लहनिंगी स्वाइदा ओजा सना जावना शांति की डेफिनेशन अम पंबिरम निजंग आइंतंग निजंग जगे शांति जी ngsaigi हिटलर की ना मागी कनोदा आर्मी की कमांडेंट दा जर्मन जी शांति लेब्रा ना हंगे यस सर शांति लेरे है ना कमाइना लेनो सर जीव बो लेते लोई तुमना हाल है अदना जर्मन शांति लेरे ना है शांति की डेफिनेशन जो अदुगा खरा अमु लेरे एलाइड फोर्स लाए तखाइरे हिटलर का लोई सिरे अदुगा एलाइड फोर्स की लुसिंग मदुना अमु मागी चिप्ता हंगी जर्मन शांति लेरब्रा यस सर जर्मन इज पीसफुल हाउ कमाइ लेनो सिंगल कोई जीव कनोम नाजी लेते सिगी शांति की डेफिनेशन से लागदी अखोद कमायना कनो शांति से लेहौदनो हौजिक खनरीब मयाम सिदा येंग लेरा अखोय मसिन खनहलगा नोम नोमगे सोम हातोकना हातोकना लोइ तुमहलकंदा लास्टा मणिपुर द इंडिजिनस कम्युनिटी मयाम से अमत्त लेहौद्रकांदा लेब शांति दुराब पामिसे
सी तानब सिनब मानबगी कनोसु उद्रने ngasi अखोइना तौरिसे खामजिनबगी मवोंग पीस प्रोसेस सेमबगी मवोंग असाइगी यामना वाना होनरी हाइबगी कनोसी उदे हाइबनिदा साइ था तरेत तो प्राइम मिनिस्टर वा ngangribा होम मिनिस्टर ना थलामगा फलों मांगरगा लाकनी अमु हाइरमगा लाक्तबा सिनी तौरिसे अदुना ngसाइगी indigenous furup mayam kunthra taruk masin je hana ba sunabaga tawraga pungdum tumba loira kanda akoi bar ki di lam mang draga loire mi di tharkar leiti haibudu man bagi definition shanti gi definition do madu tawbinu asengba government na shanti gi process changhen ba changi in the meantime manipur isana isagi furup kunthra taruk na akoi boundary ngak min nazaraga lakpanina ngasisu thadau students union na up thola iba phongna komna akhoi kom jati oina leijagani haina thola iba samai tawduna atopa leiba jati phurup kunthraga taruk mayam sing se masina pulap thokminar akanda akhoi cham manaba equitable sharing amada akhoi gi even by cameron form of government bo thammaga lawa adc thamiba samaina phurup khudingi amom thambibi ai kaino recognize to phurup kharam gizu magi kano that recognize to we lawar kano ma function na thambi bi si adc hai ba samai si adc autonomous district council ji bahut siju sigi mahut to warasu na si kana da warasu masai phurup khuding maki kharam development council adagi anan development council adagi samai tawdana thadok development council thambiraga tawya ba adum akoi punamakse awa ana akoi taba ma su sangi akoi da aduna akoina sengna asengba akoina yamna nungai tribase akoi hajinba nateba maitei akoina adraga ai sana haise singmi ta migi phurup mayam singasi asai kabui ga kai jalyalong akoi maitei ga si yek slai tare leidana tangkhun hundungi tangkhun ga maitei ga leibagi wari sai akoi masen wona wi bagi phuram no sigi mayam leiri se achumbani haibani da even ngarang han doctor kano manasu ngasai gi jin gi matang de idines ki kano da puthokriba concept ne ba do si akoi da maitei ba mon de maitei pangan leiri ba adagi phurup mayam singa se sengna yawrakrabane ba manipur si semada ado majority oiba maitei na madu conscious oiraga hari mayam gi value du nga aga laine ba mayam su yaminaraga laine ba tasengna mera hok chung ba si loipot ka ba nati hai ba akoina khange ba mapan gi wahai tawraga ta khudun pot pina ba laine ba akoi gi hingminari nusinari hai ba gi sing da lagi ba tam da gi horok pagi wari lei ba asonda lamai tha ba sonda kano mera wayung bagi wari lak pa do da gi hojik tawri ba concept si thaina ning thau da loipot ka bagi wari ka ta nate ba alai ba sahi gi ano open puraga akoi masen hingmin na bagi ba phajaba kano dune hai ba hoi pluralistic society amagi construction dune ba sigi process sengna akoi khangmin na ji hai ba ni da aduna kotugi kanusi hantok piu aduna enough is enough haibuduni khoi yamna ware yam waminare aduna singi si naw sim yamna ware maram aduna negotiation table da laaga apam da mayam do wari sahabdo matuda reason da base dawraga aduda angam da adum yanabase masi malem gi sanabini aduna argument dialogue akhoi tawminasi famin si tebanda apama khuding ma putho aduga argument tawnabagi pose masitida achum da do khangminara kanda akoina akoi shanti gi posu lakani aduga apam ka gi myam so akoi khanaba yai habani tawbudadi shanti gi process ta lakta ba sangjan da budi suya yaroi haibase masi ai kotu gi kano da apin tawjaningi aduga kuki gi hojik lairiba conflict sida mapungoina spirit toriba akoi gi leader singi da apin tawjari kyaus da violence na karigum pandam amta phangba yaroi sigi 21st century sida already established torba historically evolved oiraba kaiba yadraba manipur si masi kai rakpa matamda
masih majority oiba maitai khata natana singi sininaw gi furup mayam yaur kanda masih chongthorakani haibase masih khanbiu aduna ka hendaba punne hingmina basina khwaidagi hena akhoi afabani haiwa famje ai masih thamjage yam nungajare tawbu bon yam sang zo haibire akhoi kiao samadi violence na kari gumba afaba amta porakte aduga loina loina na akhoi thado community gi thado student union na santi go ba statement thokpa matau gumna lehuri ba tribe singju thado gumna santi gi lambi da lagna ba hona bi haibani aduga akhoi santi gi lambi da khongthang da santi gi lambi da khongthang jan da ba sunga yadre haibani makha ta photo sa matam lu sila yam telon yam sang da question am tang hangam gi ge ai akhoi tamo joi da hangjara ge tamo akhoi gi thado student union gi moi statement do moi statement yam phajai to gum sung is there something behind akhoi adu mun assessment ama tawba mathau tabra aduga loin loin akhoi topic ju peace far from cookie agenda haibani peace far hoise peace near je mai ore kani haibje akhoi tamo gi side gi UCM side gi UCM gi side gi khoi thamjo hairagadi khoi khanari ba ni se si third party mana masi manage tawraga khoi gi peace process tawgadan tawbutabu khoi gi side gi khoina thamjini gi se khoi asumbudu yumphum oiraga aidi lalim se kana noise masi mayek sengna khangam matungda madu tasengna solution du oigani haije thamjege aduga lady bisida ekhoi tasena central government na peace process tawge haragati ma so like third party mani mana kari no hai matamda the ground rule thugairi ba adugu ba su de leba underground singche masi mai ki mafam da kem da hanjalan ba aduga Myanmar da base taw PDF leba mayam sina ekhoi tasena center ki security 70,000 mu lei 70,000 sing da yam na lei ni masi dei sida adugu ba tasena PDF singche amadu makata na nomi kafa gi thabok lepam ba matamda ekhoi tasena lady ba ekhoi nga sai haibado ekhoi gi history bu tasena thugaina bu honar pa aduga geographical gi boundary haitaren si thugaina bu honar agadi adu yaroi ekhoi na tasena mokhoina ekhoi santi amu porakse haragadi asumbuda yumphum oiraga ekhoi tasena laimina jedi ai natraga ekhoi na tawrigi yagani haibadi maitei khunaina yabu ngamoina ai miyang mahut sinjaraga UCM mahut sinjaraga miyang thamje batri tamo gi joroi ba tamo bun joroi ba question same question bhang jarage peace far je peace near kamai no erakani na hoba kanoni si yam common sense ni haitare kanu se santi haibo sibu yaningdraba adraga conflict haibo sida thogatlaba khunai dugi mayok tane ba malem ga chakhatlaba malem na lepiba ngasi sakhula ibasi conflict mayam ama resolution tawra kan da resolution ji puthoga koi la ine ba hausi conflict ama thokre ba thoning ba phari lamba chumba to ogasu conflict si resolution ama lakpa sida number 1 kanu se region amadi Manipur ki territory historical evolve oiba kaida ba yada ba territory se kaida ba ma sida yumpham oiraga apamba khudingmak khanaba yabagi peace ki process amada mayam loina yamin naji haiba peace tawdaba yadabani tawbadadi kaiba yadaba Manipur ama gi phibam duda madugi manungda manane hingminaba khunai mayam ama akhoi furup punthra ga taruk laiminaba se masigi wakhalonda yumpham oiba kana se masida shanti lakpagi asengba shanti du oigani haibani mamangda laibiba khoi yoba history mayam khoi fake mayam khoi document mayam adagi treaties mayam khoi laibiba malem gi oina laibiba international humanitarian law gi laibiba adagi sagi customary international laws kaina tongan ba adagi Geneva human rights ki 1940 laibiba mayam malem gi laibiba mayam sina yenga matam sigi kana si yenga matam da khoi gi shanti se Sidaida sagi masi yenga santi pura kadabani Manipur kabi yaroi aduga cookies na santi gi agenda dagi lapthok na leibase masi na maram oiraga Manipur da makhata na henna tangdu leita daba tholakani haibase masi yenga kotu na yari makhai santi gi lambirom da sangsan nabagi apin tawi aduga furup singsi hojik thola asi kanam ta karim to bunga moi furup amana
थोरक मतमदा मधु नमहत पीरे हाय मतमदा मधुदा अखोई मयाम लेरिबा अतोपा अपुनबदा यामिनरिबा मयाम सिंग असिना अखोई मधुगी दमते लेपकनी हायबसे मसी मैतै सिंगना मधुगी दमते लेपकनी हायबसे मसी अखोई वासक लौमिनसी अदुगा फुरुप मयाम सि थोपिरो थादो स्टूडेंट यूनियन गी आपिन तौरिबा मयाम सिंग अदो अदुमाइना मयाम चंगसिन मिनसी अमुकसु हायरी पीसतगी लापथोकपना हेन वायलेंस नत्रग नुवाइतब पोट अमा लाकदबु चे अखोई कन्मिनसी मणिपुरदी कायब सुया यादब पोट अमा खंगनी हाबसे थमजरगा लसिनजगे मजे तमो पीसतगी अखोई लापथोकप यारोय लोइना थादो स्टूडेंट यूनियन ना शांति खोंथांग थांगजनजी हाइबसिदा मणिपुरदा लेरिबा ट्राइबल खुदिमक मियाम खुदिमक मखोइबु सपोर्ट तबम थोई मणिपुर कायब यारोय हाइबा वाफनि थमजरगा ngasi अखोइगी नॉर्थ ईस्ट डायलॉग ता लापीबगीदमक्ता तामो जोय अमदि तामो बुबमलो हन्ना थांगप फोंदोचरी थैंक यू सो मच एंड लोइना येंगबेरिबा ख्वाइ पुनमकपु थागत फोंदोचरी गुड नाइट